Dobar dan ljudi, dobrodošli nakon godinu dana u Far Cry 4 i počinjemo sa gameplayom. Igrao mi se Far Cry 4 i htio sam to da podelim sa vama i evo delim. Samo da se učita. Želim da čekam da se učita. I evo počinjemo sa ovim gameplayerom. Ovaj gameplayer će biti posvećen lovu na životinje. Lovu na životinje, životinje. Lovu na ljude, ja volim ljude. Da napunimo puškericu. Nemojte ko prošli put da mi ne lajkujete, mama. Nemojte vas prosim za lajk. Bravo. Ja stisnem granat. Uj, ono ih jedan. Kući ti krenom. Kudli ova krenula rušna. I pobeže mi. Bravo rušna. I prvi lov. Joj, ubiše me. I kako ću vas dokrećiti jednog lepog sunčanog dana, kad procveta svo cvijeće na zemlji planeti. I uzmem kola da vozim. Uzimaj bre kola, ti čiko jedan. Mene ova igrica bolja, iskreno, vi gledalci od GTA 5. Terena sad. Opa, zaraslo ovi moji, ne znam da ne raslo. Ćemo da ih koljamo. Alo, moji, ostavite meni jednog. Mač. Tako je. Čirko bre. Tiš mene, zjezaš. Ani, dobar dan. Šta radite? Vidio sam se... Sad ste novi. Ćemo da izbacimo onu blicu. Izbacimo onu blicu. Pucaju odlušim. Moram da uzmem nešto. A da tu izmijenite frknem tamo, ti što ja pucaj. Ti ko sam ja? Čuglavno ne znaš. Aki, full, TV. Tiš mene, tiš. Tako ti treba. Ja se tu spusti. Meni ovo najjače u Far Cry kad ovo uradite. Pa stisnete, čužnete pa proklizate. To je najjače. Kako ovo sve. Hvala. Dobar sam za sad. Pa dobro ljudi. Gdje li su sad životinje otišle? Dobro ljudi, još malo moramo završiti s njim.
se nogu. I evo samo da provozamo ovaj naš lepi čamčić i završavamo ovaj gameplay. Kako je lep gameplay kad ga igraš ti i skačeš. Dađi bre. I ljudi, doviđenja.